0248 619 999. The crop me says to be say unya if you do what dia untumi enum bi. Your best served and shield. Oforisuo say you know and come pa. Yeko. Baby a banu anase ba sabehia. Na bi sinfinfin. Na ofori Aza Michelle meka say asia na me woso no. Na opese efra. Your friend say woso no. Na emfra woso no. Ya na akoda ase. Enti no woso no. Na emfra. Na se nya fra wi a ho na ba wi say yes. Aye lossing dire ginger le call na aka ho asem na die. Na wa se minua e kan yi. Sakeka duro ene atadwe ehia your friend say akatadwe. Losing dire ginger recall no e wodwa so no fori ade akeka duro timi ye no enya de ketu o anokwasem me say wo bi on de se ne bofuno no ayese ade asika ye no onye timi bi da ade asika ye onye timi bi da na ade akeka duro ye no enya de ketu a de o se o ye chinjefo a wo de wodi di bofuno e yo mefe Chaka krebi na fa hwa ade so enti wonum o tachire maso na ho na wontimi ni di de wono osori a enam se kuro wo ne yamunti aduane ye di dompem ye di besi ho a o tete ho anu asori hwabi akeka duro ni nti e kuro na wo yam ni nyina ba de ebewu na oyam kuro wu a udi ema ho to akeka duro ni nti usisi no udie hwabi na ekuro na wosisi enum ne nyina anya dai efiri ho enfama ho e de ba bio na se bema osisi mu kuro wu a ene na ase na ye de ma wo anu nti na doctor sa atena ase ehwe hu ne se nuru na me de aba na me de diabetes ya bai akeka duro nso ya de kese a eboa adasa mba enyina wo tena ase o kan bomu wo de akọ no etwe ahoden no eti odasani bi obenya bi anom no anya se wonom nso wonom nsa na so wonom nsa e de ahoden ne be de ebebrem timi serew enne de ma no kra se wa ma wo mu a memfrɛ wo mu ti wo be frɛ no na se bi ni ho a memfrɛ no ye bonkomo ni abonkomo ni ya e losing dire ginger le call ene ne de bonkomo no ti bitters ni siwo now the fawe kakra anu temptation anu ne temptation na ade ba ko a emema ye wura mfini se atadwe eni yati denno atadwe eni yati denne atadwe eni yati denne enti kakra wom na se wa wo hwe akekaduro eni atadwe ahia udidi no wasa akwa akodidi bio ama ho ato enti enne hye no so se ba na ye eba no wedding engagement bibia di edom ehia no aye losing dire ginger liquor ehona ye no ne di hia na ade ede ne se epese obi anya bi ka hwenti ye de ya pemma ene mema omotika mu emfidie ka ho omode nsa na ye dai ene nam se nyame boa no mu du aboboa no ho a ofori ye se gibi no tie ye ton ma se wa pese otobi a obi se omo beton bi dia ye den e dia ma but the enti ya soma omo ne se omo fa nkọ miaye montene ba bia mpotamu na obi opese woka bi ye den ehwe no omo nhwie bi ma nipa no no so onka hwe di opese otobi no omo ma ne bi no onto e di se wo hia wo omo ba bia okọ akra ebi wo ho e se ya ye bi kọ ho ebi e wo ho akosombo area ho ebi wo ho mampon cars no ebi e wo ho Kumasi Krodwam ha ya bi wo ho Konongo ebi e wo ho eye Obuase kwan so ebi wo ho se wo hia omo ba bia hye no so say Dr. Lawson ne sana ye friend dire ginger le call no eno ana omo dinamu a omo bo ho dawuro no okay to bi o person no bibia ro betimi anu bi numbers ni bi o
0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and a 0248 619 999 0248 619 999 maybe to saton bia okwa onsabeka bi still ya ne moa and we say emadi mu omre emu ye din na di mu odin so okay yene Lawson Beverages na etwetwe enkomo rodofo asempa yitiawo eno ntino eduru baby a twetwa bi bobobi na nyoma enkonkai emfama na Lawson Beverages no anwanwade a wo mo eye no enya asem ketodofo aponto nya badinto ni nyina no Lawson Beverages ebetumi aboa ewo saa kwa no so eye tie a chinyejie bia enso eni ho rofo yenkopa bi ya ponto no ye hidwo no Lawson Beverages obeba na wababa botent no ama kama yeyi aye akwa dasibro sebu so yi no duwe ma betes ebedie him gingerly ko no ebedie him enso ewo ho na nwoma enso atumi akonkan kakede yakwa akoyanim yanim te ena yeko ede akro sede na yesi eka no bema na no eyapa na oba so na no ya de ena inki ankasa wom eno te Daniel Nimo Mr Daniel Nimo Trust electoral area yesi o committee member wono ena esane na no ya ede agus of maame so no orofo eduru baby a yemu ye maame nom yemu ye yerenom na wo bema na ye wa adwene se ubedidi ematem da bia da me wosa ya de wadidi me maame atem amemfa ho totopako na dachi ubehia difo kwaku abrante ye so de Daniel Nimo abrante ni din no dia ye de ye ni bibia ka che Daniel Nimo se oba na wo no na oda oba echi no so sori da bi obeto ma ho a etoje wono a kakra ye hwe ne aka nyina ne se abrabo a wo bo no etomire bi a ema damre de senti na ye bema uhunu omokora na enhireti matna wa bobo ano na ekoba ne se sebeta frache odi a wosi uhunu ma ye na obi a oye nyame nipa ye nyame djuma se wa ya ade bi mpu na wo mpa wantima nyina se bema na so beto sa ba no ho no ba da so da wachi a edi wanim twen ubehia utimi di atema ba radio so bedi ni o host tu maami atemu a eda wanim twen ye kase ye ka bia sebeta frache entasuko ko wo ho ene ye tifita akire ayem pesi ye su bese ono ndi na me ye brush ni se di akọ no no abeye nso free self no otie bia numere ya kasafa ne ho so otimi wo krum wa bi information center ni patiewu mudi tufo na se wosunie na oda na di nokoremu ampa ono ahwe bia numere ya ohunu ne yeko ntimesere ne se onsesa ne su Daniel Nimo no onsesa ne su yemfa we ntina wi ase be ma otoma ho de obi abebu krase ni yemfa ntina wi ase ndo mo na nimra ne ho so yemfa preposition o mo na nimra ne ho so e bia na ofisa abrabo ha ya na be wie no bade bia na nwie wo ha ekina be ba na wo assembly no awo na wo be pra assembly mai ekina be ba na bia wo be pe chairman committee chairman bia na bibia etesa ye hwesu ne so ene ye de akase nipa wo sefata enya ne wache tine tomre bi wo party bi mo obi ache enso ne sunti ye hunu se ye de dibre bi ma no firi se wo de komana su ma ye kura na emfa emwa dubo se de oba na anu ya no na koma pa ne na botre ne kasa denti no na afi wo a wa breda dada ne ye san ho enti mesre no oba besi a wudi na chi no kura ne beduru ha no wa mana no antia ne yongo ba ye busa kura ne ma mi ye odi adanse obi abeda good character say ye di na wudi na chi bedidi mbone kamu ye wo be ma na wo ye wi ango be ya kan ho konkon no apata ya kasa papa ye oni maami na me de nani ate wonim ne awoye na nka ahye wani monyam we de wadi wo babasi achi ama na beti na nim abehye ne ho ani monyam sei na de odi gimi atato na ade koro na so ukoso aye ni sei ya beboa won sa kira na adwene onwene nko achi nkomo aye die na beboa wono a dan se da bi o mi aboni dimbone na afi medi wachi no mo gidi mpa ene yesa wa to me bi do be step code good da biara da wona ye do esi twonu ano
na wagye anim guaseɛ no ne yɛ de apagya yɛ din kofo bibiri wɔ busua ma saa ne ayɛ ɔmo wo ne ne nkɔko allegation ma no wapie woku wia no no aba bɛpata na ayɛ o me na me ni ango nyɛ saa da ti da bia so ne nim nyansa mo hwɛ me yɛmfa ne nyɛ saa na ɔnyɛ ne yɛsɛ fata wo kuru mu na bɛboa wɔ no ayɛ okay na ene de asi akyire enu anwumere ene nanopa no yɛse anya asɛm ketwa nimu no Daniel nimu no na busuafo ye ne yere ene ne yere ne namfofo bi de asi akyire no odi yenko na yenko tonyo mamra sisi ye eno so ya asɛm eno ti na koba ne sa assembly woman no bai no de be poten nyansa sempen wo de ko ka kyerɛ Daniel nimu no eno so ya ikwa akwa ya asɛm sebo eye de ye kyerɛ me okuro no so metese yeseme wo so me ba ho a mehu ade pa na memfo bi anko mi amekɔ mbese me ko hu de behunu na atemani so kyena na nyesa wantumi anyesa akra no mesre ne kra 21st clinic ye sciatica express for sciatica yade no eya intrim yade eya yipa clinic of the moment ya etumi etu sciatica yade na se eya 21st clinic na bibiduro so na 21st clinic yo ne kra bata bia no odidi djuma abiduru 21st clinic ro say they want to me enwo ba no 21st babies no obema bi pa mwa wontafo na ne ne Oforisuo Aboagye kwa na to me sanse kakra wo me ho orofo ya de bibre biada efru tunwa no kosu mawura no 21st clinic ebetumatu ase no de amaw emfidie wo pa laboratory ne scan nyina eye adwuma 15 branches yo eno wo ewo Ghana mem ha 21st clinic ede drum Ghana for tu yade ase kuma se ahwa wo basisi adabraka ha aha ena wo wone Sompa TV Sompa FM no ena wo abrusa krom wo bo ase cancer quarters call junction dome market so enkran ubehu won ewo ho sunwane nkran atachiman 21st clinic ubehu won na omunwuma pa no oyade bia no watumi atu ase na wode amount 0540311311 0540311311 koko ya yade bone pa na ansa na boze koko afifiri otuntumi transe no na adidi ho ache abise unya du papa bia emfantu ase orofo na koko nu aye kan kwasi bro ni friend natural pass orofo edi ni panya pa uja nan moja firi mu ba bema wanhwe bema ye ebe kofom pa e koko na eye osa no na du papa pa na nwumere me ton ade ama ho na ubetumi aba betobie na watumi ade atu koko asem aya 3A cocoa capsules cocoa master na ye catch over the counter for bia say osu betumi abefa bi na wakoton ateso emfa so every say 3A cocoa capsules no omanfo a kire gu so e wo Ghana man mu ha wo de etu koko asem orofo koko dro no enye dro ne dro ne de wanu makọ yem na atumi atu yade na asem eno ti na me comfort 3A cocoa capsules cocoa master say kotobi na fa tu koko asem orofo kolina keba dani heba misti heba apidan okwa ubenya bi aton 0546107107 0546107107 Diamond Scientific Research and Alternative Medicine Hospital omo enedi doneke ba mesha edi abadwa so doneke ba mesha no e me vitality mema no ma omunya hoden soron kokora e wo empembema mema yo no anyiwu orofo amamba no twetwe esresrew na eduru ba bi kura no untumi enko nipam isanse enu ada baba wana de ne ko ye no oda ho na ade chin yo entumi ampage ni mu e doneke ba mesha ofnum bia enyoma betuma giregyina so kama kumase sunwane ene akra dunkwa ofen go so takwania okwa baby etunduru bia no doneke ba mesha obetumi akwakotobi ebedu akagire mu pa 0246727677 0246727677 doneke ba mesha ena mekan fo nam dia ma kitima heba center frem kitima heba center infections obetu ase na wo dia ma orofo liver ne ho aka hu saa na kidney no ho aka stomach ulcer no etetew hawo asthma no wuntumi enhome stroke no ofa adwojo pressure no orofo say ohumi entimi ensisu ani na ukonsie no asisi anu agem sexual weakness no proper fibroid no amaba entumi ento yam kitima azebra o de bibido so ebetumi aboa ebu akwa wu
na wo one Methodist asonda no akiri ho pem ho na obehu no one twebo akodua secondary school no na edi enhwanimu ewo abuakwa orofo 0246 914 717 0246 914 717 orofo ye TV papa any fridge papa dia ehfa na ese woko Osborge Enterprise inside Osborge ho enkonkoto TV bi agrada ate ya agr na TV no yesi atiesim afo debi ndi Osborge Enterprise fridge ne TV wode efre abrochi memo abananya asem ketwa Ghana fo ye die nti ahano enwoma ni sikape eden enu ntu to ba kwa no atopapa preko enu nti se wo topapa preko dia Samsung LG na Philips sa TV we na wa hoden pa TV no so no de free US abrochi memo abana ebeboa pa TV fridge bi wo ho a wo de ade hyemu na fa hura na efa so efrizi ye na erase kire sei Osborge say said ye Ghana nkania no entumi nyina so papa ntino fridge a current a ebefa pa ewo Ghana ha no eno de abanodofo yenkoto TV papa fridge papa every Osborge Enterprise was me kan to say ebuakwa wona twere akodua JHS no na edi enhwanimu saa na akọ Ashtown Dr. Mensa famode a tasi rank ho apem Osborge Enterprise the store no obi ni boyi TV with all sizes orofo yenkoni ko to bi wate 0277 788 845 0277 788 845 and 0242 026 375 0242 026 375 Osborge Enterprise and I make come from the amount Tabita Clinic say prostate no diabetes infections there fabra or for ya dear by now the call Tabita Clinic out to me into us emfa amount diabetes na or for enyo ho akande e wo hole akande no he fam wo Tabita Clinic say ya dear if you team you no ekosu nase no Tabita Clinic say waba Ghana for esan say wo hwena ne manfo ho to wo mo say de be ya adwuma bi ese fata na wo ye na de bo ma Ghana e ma ne kokọ nanim no yade entumi enye se adwuma ne moso home care no wo fie na pese Tabita Clinic ba na obeboa beboa fefe na ho atumi ato abibidro so na odi etu yade ase na atadwe munti o mema te de ne wo wo se wuku ada ya wo da bia a free prostate scan eno na owia na se prostate no ayekese a no ma woduru na watua na abuo mmirim odofo umpewi opede he Kumasi ahojo daban Cindy Junction na Tabita Clinic obehu wo mo enkran sunwane takwatakrade obehu Tabita Clinic ewo ho anopa no hwe anwumre no nan wapon adwoda fiada ena odi ne dwuma 0260 196219 0260 196219 Tabita Clinic then I make comfort na mediama difference hotel difference hotel hotel papa na hotel no environment na FSM difference hotel na upie ho a utimi say yes waba baby a obetua da twetwe ho na wafa ho adwene pa na difference hotel no ne dan no mianka ma wurewura mu ho eye kama kwa wo se no problem ma breakfast wifi no so eye adwuma ene browsing ne ade odofo nkomo a obedie wo se men kan 24 hours economy restaurant enso ewo ho eno ti local continental dishes ubenya bi edipa na o ba no soso no wakanchima bi ane na committee atena ho na mape bibia nom ansana motumi edidi fa ko be pake o kade orofo enye nakra eno ti so pa baby papa ada na se ufri enkran ufri sunwane ufri takrade baby a ufri baga na fanam na peso bedwodwo ho ewo Kumasi na bedi dwuma bia e difference hotel na make kan fo se koda ebebo pa 0549 582099 0549 582099 and 0595 371 0595 371 597 the France Hotel and I make come for them amount Apostle Dr. Megashi say brave na Apostle Dr. Megashi hu sano ono na that apostle Megashi spiritual and Herbal Center no anu or for Apostle se men kan say yade ne ayade sanko ade a ebi wona so ye na kachia ogusu a o magana manfo ho ato mo na Kumasi ade obehu Apostle Dr. Megashi ewo macro old police station house ope and kan obehu Apostle Dr. Megashi sa na takwade su obehu no or for say eye Kumasi na pesa uko na ukosa ho yade ewo Apostle Dr. Megashi na skachet pa ade a eye
Macro Old Police Station House eho na obetumi eho no 0547 044 307 0547 044 307 Apostle Dr. Amegashi orofo ye ko akwanim yenim ten na ye kro na woba obetumi asiesie ho na wo ho atumi ayihwam wo ho atumi ayakono na wo kona nka bia eni ho a ya sanitary pad na mekanfo na mede amam orofo se wo de ya sanitary pad oba wo de siesie ho a ma wo nantemu nyina ye kama enye se wo na wo twetwon to bi orofo yenko na yenkoto ja sanitary pad ebetumi aboa ya hosiesie pa ema esukufo nkoda omodi fiedu wotwe etwemu a omo ewomu a omo siesie wo ho ye kaso mu siesie wo ho a ema no nyina eyawe mema no so eyawe eno ti be ma duru ba bia ya to ja sanitary pad ema wo bawate ya to bi ema wo yire wate no mo fa siesie wo ho na wo ho entumi enye hwampa se wo pene dodo ato no wate so emfa so a 0302 235 295 0302 235 295 and 0501 390 337 0501 390 337 Jazz Sanitary Pad Ghana for Ankasa and ya mo adien bandom pendompe otum orofo bandom pendompe edura wode abadwaso ana se bandom pendompe asopiti ebia enompe ho adwuma enko an wo yem se wabobo na wo namu abu odofo bandom pendompe se ye ka nompe ho adwuma paadia ban hospital omo expert so obehwe unompe no so spinal cord no na abu odofo arthritis no cushion no joint no se ehihie bandom pendompe na ebetumi aboa odofo se ye ka bandom pendompe paadia se ye ka yade bi wo nompe paadia se ye cancer ana se bone arthritis paadia bando pedompe utumi enyino to twene kra orofo base mekan cho se stroke nana gonorrhea nana ana se yade ahudro bia no nye nompe nko awo ena batumi ye ho adwumo yade bibre bia da de bekon ba heba hospital no obetumi aboa kama pa orofo wo se mekan cho se ekuro atu na ye nkuda bra no betumi address ne kama pa ba bi wo ho na se wo kokra no na se de ekuro no esi etu no obia no obia eyi nani ba se yakopon de adom ne nko ade bra obetumi aboa pa echamfo ba obesho kama 0244 988 004 0244 988 004 chamfo ba bado pedompe na ye kana asem enso edicho so benya baby papa du theater no aso daye no aso no ho pa dia ashfom na make for nam dia mam orofo ashfom ba o my Ghana mu no orofo se yes sent aka yensa enyem fiketo akra woguso a woye ashfom no egumu na dodo no a enso na eto se eye mattress kese ana se de di kosuku orofo sumye na peso da so a ashfom ebetumi ama sanyoma nyina ebi ashfom ogirane na so se twetwe ewo o my Ghana mu a enya asem keto akra eno ti se ye peba bia da na yetumi asodaye na yetumi abobra papa dia orofo ashfom ena betumi aboa to bi to mpane so na ode to from cra for the meantime cra no a emukra tumi den be an ashfom now ashfom or se free it now na nyoma enko kai emfa emount the nation's uncle enoti futu semben na adbema honorable assembly member Mrs. Osayesibe se safo bi omudi na chi no se wanhwe no wanyu ma mfiri ho a efie na enche na abawu enipa so ho wonfuro ye ya kakra me kansa se ma me nim se aheya na ode ne career na isi se obe ya sambe wu ma wo ho dia fine wonya mo nyina ni na chi na omuntu anamo na omutu na emom se wonim se o vision bi se wo ko akonanim ebilebe bo be pre regional chairman ebilebe bo ko pre MP o that vision ne dia ene e won shape o mu nyina na nipa ba ko pe na wo se udwa no no wan obetimi ma apema hwedo maami osaya asori o esof maame enno awo ba hu se ne doma makura be 34 e sefu nyina nya yaudie wo ho a obi ade betu ni bafo ennu sa wo mpiri position no na sa nkofo na aba benyine e betia wabrabo ti mesre se bibi se ye kawi a munkoma asumdue mra maame na mfa ne nansim no montoto masumdue mra dan se obekwa akotena watwi na ni na akiri ya sa tete akiri nsem tantantan ekoba ne sa akina bi no
ya de ade bi ma na emu bi yete ne yedi adanse a ebi kura adanse ebedi nye papa ene de obetima ka se mfa no because maintain mpeso aso ni bi mento aba ho ba ekyina oba prekase bi ekwa abefa ba bi amete no me nso me wa adanse fofura medi afa no ekobasa na de nsem bibiri na aba temesira assembly woman as said de nura obetena me ehunu na ne monyam na dwene mu duro ehunu ne kasa de no minim sanko okwe de bibia akura tu kotwa masumdia ba na ekobasa be ma odi wachi baaye ese toto ayampiase no wate no anka ho hwia na no so aye bibia wo de be sere se omonhwe na omuntu anamo ese fata efa nsem bi se huna asumdie ntime mra danso obekọ wakọ akotena ase a onkawe nyesa se koburu so a wanwa na yadi nkomo bi atra bi yetra nti ono amfa na nansi fom ze panyini na won toto masumdie mra minim se obekọ na akoba yebesi achi na be me hunu ngomo foforo ebedi se adense san ba anaze se bitafra cho mguso ye ne omo ye na yawo ne hunu ne be ka chiro. Okay, enuti me asem kakra metumi aka kire assembly woman se eno ameka kire no se Yesu Kristo no kura no a obewu ade ne mojaje adasaman kwano wona na wodi na chi no saafo no na eye no ozana no saafo no na enkane na wo ye campaign no omdi wachi a no omo ano ye didi matem no unya yo muda so di wachi a omudidi ematem ma so do so che mema se wo yo banti no na mini hodie nanso so no mi wogidie mapase ema dodo no a etoaba edima maame hwenkrofo bi anu omunam ye se okoto se aboa bi otimi unua so a kase so ya so en kase so me so enne no wodi ematem no echina wode beba wo so esanse se unkonwa aboa so wayi mframa bone ye nyina chinyi sanse wo na ne nam mesre apostifo a ewo sa bia no so a omo be che so maame no they have to bow down their heads in shame dia na maami waye sama fo omo de sama krata bre maami omo ni wo madwuma ewo se ke yi omo adi bola wo ba bi na susuan atwe ade aba obi abobo ano a yetumi be sama wo nipa kura na eti sama fo omo wo kode omo gu omo ni mu ase obekwa kura na panipa wo da environmental health na no kura no nim ho hwe na koda bi omotiti moto so omode ye round so no omobehwe amakrom ho atenwan no omobehwe na boda ye to afiri ho no na dachi akoma bi call it timi anche afrancho ene kronomfo ene kira ase electoral area fo no ene do mo fa hwe no mo ade ye adwuma ye besere wo mo sa abade adwuma emma obi a na ono a so kotene de a mo me hwe sede onya akro esihwe ne yie sesof maami ankasa atumi ne na sore ma no atumi aye communal labor e de atinsom atete anyenya de atantade na sa oye samansama ni na oba na so ba be sama no ani guase no apede ama ho hwe bola maami obetumi agu bola wa ha isusu ai na twemba assembly member me ka kire wo se sada ne animo no yese ne container siku ma kire ye ba ho wanyi container na free sa bia no so a regional minister Jose Santan mayor Jose Santan ni ahwe de ne tumi so wukurum ha anuti mesra assembly member no turu ba bia wo mo no nam no nyu mo na edi post no emo mo ani post no ma wo emo mo kekansam emfa ngu wasom wan hwe ye emfie nan no no wa ye adwuma enso nkrofo bi edu wachi ehu ahinti ye beto abade atia Ghana for de ohunfunu wo mo na hu ahia ye to abade tia wo 40% kura hwa na wo anya e tie ye be ko homa no so na yakọ ne ane ahwefo ne afrefo akodi nkomo kakra fi se enu ano omo anya kwan amfa enwuram 3P garlic mesha na abadwa so Piwak Natural Health Limited omo enede 3P garlic mesha abadwa so na garlic no ankasa hu ne sa no eye dropa wo eno na Piwak force debi
garlic na hoɔden a ɛwɔ mu no ɛnyɛ asɛm ketewa kora vitamins ne minerals ɛwɔ mu no ɛnkaka vitamin C no garlic ɛkura no papa ɛno nti yadeɛ ahodoɔ pii ɛna 3p garlic mixture no utumi etu ɛde efiri nipa so na 3p garlic mixture no onom a untim da hɔ ɛma mogya no etumi na mede amount ye konye kopa binto ne eto adwumadi a yebetumi de adi no mfaso a woso no ano de pa kolina keba no ubenya biato sa na kofodua gamsen pharmacy o kanshi angel heba ewon kran ubenya bi atodofo ye kopiwa company omo na de 3p garlic mixture e de abadwa so 0248 928 824 0248 928 824 3p garlic mixture a piwak natural head omode abadwa so na make for nam dia ma aziglibo so kalu kagoka togbe ahaba keke bonfa kwantepo no so afijase akwantepo no so bonfa hospital junction ho na obesi orofo togba haba keke ba ye no emfa so agana fo atia free ne soro na nyasem ketwa togba haba keke da so di ne dwuma na woti ne dwuma se prim orofo o manfo a ebufa so no o how da gana fo so na so togba haba keke se gana fo ye die gana fo hwahoto kumase fo ne asantema hoto entina togba haba keke wabesa ewo bonfa no ayafijasa kwantepo so usu besi obunfa hospital junction 0244 484747 0244 484747 togbe ahaban keke azeglibo so kalu to kagoka from Beni Dahome yeko na enyoma enkonkai emfamae o se win big with mega cash lucky boss orofo kwantie musu nenso so sikapedie orofo win big with mega cash lucky boss me kanto say so de obesi enye sikapudu bi dia so obotum no obenya bi ede atwetwetwa ho eno ti no say ukọ phone no so star 426 star 6 hash o say star 426 hash star 6 hash star 426 star 6 hash na ebe ma messages bi na wo hwehwe uduru bia na ma kwan se mobile money no fa number ne shemu na ne mobile money no onye didi pe code no wo trimbo na yisika no 50 pesos kwa obetumi adi sika pudu na so odi atetete ho mega cash lucky boss or say win big and live large or for yenko na ya ponto no ya bedi to no yenko pe bia bi emfa ensefo ya hoho na ya sefo ya hoho ne edi bia or for bia na hu sa no onnom ema omu ema ne nyo gidigidi debi ema nkodi di obi atem ema okra nkotoga tem debi club bia no ebunyinya nti duru ba bi na onnom bi mu a ne wagyae na wapa bia ntumi ama wona kokom orofo aponto ne abadi ntuo ne nyina da eye club bio na bia ye kan Ghana fo agya tum no ene club bia orofo woni mfie du ngotwemfo asem koso saa ena mfie wo ba pefo eso ntumi enom club bia ne bia orofo bia enwa ene klobo yankon homane so na enwa da asem wa yede to ya pro so eni mu atem didi a Mr Daniel Nimo atem didi a wadi disof maame no na nanopa yese na yire enso asiso adidi sof maame na tem no abraho sem e wo mu no kura ne se me anwumire kura na mete kamia me kwa akofa no na yakwa ye complain no dia ma posifo o ma diti so of mama na tem kura ma no entumi empie na chese kwa bi so kura no o mo akọ se wanhwe yi a emoja betumi agu assembly movement dia na wo ye enti wonte se enne atemnidie bi asa akoso mama ye ni na ho mama ko computer so dwadie emra sisia 21st clinic yes Tika expect siatika no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo 21st clinic yes siatika expect siatika no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho chichima eno ene ye fa ne siatika na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu woje wo ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia ba so bo ma gye wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gye international awards
awards ahodo mo gi local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nko a wo mu de bibiduro ene be san yare no ma san de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 That's the 21st clinic. One more sciatica expert. Ghana, what's ye? You watch your channel. After the Yana, what channel to watch? Mega Cash Lucky Box and a bit to a win. Where you get what will be instant cash prize. For phone number short code *426*6#. No. Hey, you picking crying. Mega Cash Lucky Box. And your name crash over to down short code *426*6#. Our all network. Follow prompt to know. Let you so Lucky Box. Verification. No. Ya would there. Who bet the 500,000 Ghana cedis. 5 billion. Shadow Society and a Chatu. Our Caritas Lottery platform. 21st clinic. Yes, sciatica expert. Sciatica no. When nerves. Okay. Yenko homa so na yenne yahwefo ene yetiefo nyina enko twetwe nkomo enrada mentumi amie homa no eno mentumi amie homa no na ewo se ene mitim na atemdidi a Daniel Nimo a wone honorable assembly member Mrs Osei Asibe eba ye no nyame ne no kuranim ni wani huni kra na me kra de me udidi me maame atema me mfa ho no atoto na nanam se do nemom ototo de panko obehia difo 0554931931 0554931931 0548931931 hello yeah da tumye oye se ni afu Surprise yanko ya ni mebre no. Why no nya bra fa bra. Dan pese no o de no number tija. But na no ya. E ko wa ko bi to aso. Bi ye bu sa sem. 2 to ni wa ye papa your mama. Dan na fa ni na fa ni. O de se me mai, o di ko yi committee. Kama bi wodo. Asa me mai, o asa wa ye se ma me ko se se ka se o mu ma ye ni no. Bakule petokune bakule ojande ana boy now oje oye ojai pepen wan sibo ebe me bi no oba ka se ma se o mu na fo no enu na mu no ri o ebe bi me bi no ka se me se mu ma se mu no na mo o mo ri na mo no e ka ko si se ene obi na obi a se wan eche ase me ma yo ebe bi na o se me ma wu mai u no ba ye wo baba and no can be said, the man annoying or the man or the man they do. The man do I don't know what the man they do by Buddha. Hello. Hello. Baby, I'm free with my oneso kakrama me wadaroma. If I say me very much, I just French. Yentio. So, Bema and a lawyer oba. Bema no ya chen oba. Bema ka so be do watema. Okay. Not just akwana no ya pa. Hello. Hello, good. My Joshua Karachi. Peter, you at you like Peter Yentio. Oh, enemy at now, we know you at anything. Oh. Now, the better come and keep you in a only TV to me ready to start. And you quite a woman will care out. It is a kind of bush you might go and pay. And now, about so they are told who need you go on one period. Then you bring out one to piano or contest with the disability. And Pata, now not to look now, no one in the bar. I can tell you better in them.
ebi to so for an for no bi na tempo na so no so nya no bende emi te bi te no bi won anye te bia wajara so atade so na tete ndi nhunyi en kata eti me ni tie ya ka ni tie na bi an na ni tie no ai sa kwa pele te ko sa ma ke just mu ko jabo na ko gra ko so ni na bi gata en se pata tu ni ai e bu an da ti okay hello Oforisuo Bema. Maju so eburu katachi ehwani o. Tra wo yiri nhuni. Tra wo yiri. Na me free house. Okay. Na akwa na onu di wo atemu no. Daniel ni. So bi o ma me no papa abobra wo ko school kase. Ejo be tan we do take the whole way. Eto won kasa bi. No go wo information ta wo de wo so information ta no kwa no a. E dan ba kuma ko tan pe. An le to won ka. Wo mo to mo to ala mfe go to ma me achew. Ọmọ mi fi ayi ni wáyé yẹtọ̀lùfọ́ kan ṣe èkúrẹ́ ìpínlẹ̀kọ́ lọ́sọ̀nà ẹ̀nà ìpọ̀nṣí sọmọdọ̀lẹ̀ sìràdìẹ wọ̀tí ọkọ̀ họ fún ọ̀ṣọ́ ìdílé sábẹ́kẹ́ wà ọmọ ní jẹ́ǹkan ní ìyẹn ẹ̀bẹ́ bá họ wọ́n máa ń wú tí ọba aṣọ ṣe wú ní kwàṣà sẹ́mu nà mú dìde wọ́n lọ́kọ̀ kan tó ìdílé láti ní a sì yí ṣe gbogbo ẹ̀kọ́ yìí jìnnì ní àwọn. Okay, trawire ho na ne buofuo no ɛkyena yɛkɔ kyerɛ ase electoral area investigation yɛkɔyɛ no yɛde yɛmfa bibi ankɔ yɛmmɔ yɛ ho ban sɛ akwa no so wɔyɛ wɔ bɛma pa wotuadua a ɔmɛdi nkwasi asɛm hɔ ɔbɛwu sɛ mmɛma wo kum ase a hello baabi a frɛfrɛ wo din na ɔke yɛntie o no okay wasi nipa fon ena duru ba bi o cancer fon eno kra me amegi tum sa nana yawo ene wose Porsche basoa o wahwa wo basisi ya ene eye na woda ne twotwurum twono no enu ada ena na wodi na woda na belated birthday from nana yawo to Porsche basoa o se nyankopon ema no kwatenten na umie na dwum na onye oba tampa se de obema na dwene na woso atumi ede atete ne ma obewo mu abasa asisu nyina yes odi akwa Sida worship center omufiri ebuakwa na edi nyame asemu a anoden